Con chọc từ lấy đấy. Chọc từ lấy. Mấy hả? Hello. Chọc từ lấy, chọc từ lấy. Share cho. Mấy chăng nó xin đầu xin lấy xin nào tôi lấy không? Nhất sao nào tôi lấy? Bắt rằng mà mình tôi lấy đi mi. Thằng ngã chấp tay được sức cần rai lạc lấy tụi một bộ phái sát sẽ. Ra rằng mà mình tôi lấy in số là ra rằng ai đấy. Anh chắc sao bài tụi ta namaste sát lấy mà ra rằng đừng lấy. Khổ này này. Mày kêu nó thổ tu năng thế lấy không? Thì mắc. Roll hamna. Ile atau di frisa ada nggak ada time mungkin
Pop vai xong xin lại chịu hi rai thật dâng vai bình là dâng mà man ốt sang rồi có cái đã chuẩn thông thật vì xin mong rai rất là phải rai bà vợ ốt giật có cái đã tụm hi cái mất dâng làm rai cái của chúng là vậy lấy được lấy bình hi và ốt sát ser cái nào cái store cái nào participate sa cái đã hàng rát đấy ốt bấm mới nè bình phái là participant ra dâng mình được lấy youth bình tại là cái youth weaker nào bình ra dâng mình được lấy chỉ vang của chúng cái những xe the support cái sao đây tụm lấy được lấy bình đi tụm ra dâng mình là ra cái tôm mình được lấy chỉ vang chỉ youth được trong ai nè riêng cái pan những cái gì cái chúng cái phong phúc tới lấy ấy chú sharing cái mình cái gì giặt tay mày à chứ anh nào cái mình đó anh nào một tuổi cái theo ra sẽ có thể share được lên là cái thấy bà anh share sang mình đây xí lì cái chúng cái những gì chỉ hắn là cái này ra hàng các bạn này chứ anh nói người dân này nói thật cái chợ sắp bay đó một tháng chục mà nhà cái mình chỉ bằng chúng cái những gì đó sang ai rồi anh một tháng chục bay này điên là ngay sao chứ thế là cái trình phái đây là sát son cái gì đó Kora sát son mới cái gì bà chỉ hàng ngày church mà các program youth service mà program cái này đó ý là đó chặt và sáng vai đây là plan sai đấy anh hàng ra sao rồi thì sao mình lưu được bà chỉ hàng ngày cho nên họ có cái ari nó họ có vai thật là sao họ có rồi ở ra tay li mình sang rồi anh mà tùy được anh phone nó cũng sang rồi sao là cái cho nên cũng sao rồi chui ba anh những sinh này rồi giờ họ có cái càng này cũng cái này anh ít chúng sao sẽ hun cả họ có vai vắng cái phone đó ở ra tay nó cũng mình cũng sang nhiều rồi nó sao sẽ thật cái tụi họ có vai rồi cầm tay cái gì lấy sao cái va kring cái thở ra nó lấy cái chúng cái những gì itum youth ping hilin na lai si ching da ramang rumra la itum sama sang rumra la ajak thai la ga right tum sam phang la na apong min sa ka la phao ki mi la ka itum le ta online meeting ki mi chuang na ning si da na le ma sot mi le si te le itum mi wang so ki mi atam sang sak mi lo tam gu khya tam sang sak mi lo mi rin wang pe ka kamang la kan gu khi car gu khya tam lang sang sak mi lo na le ka po ne na le si ha ka sa ne share sa mi ki te le dak le o ja tai wi tung le la rana na so mi lo ma le more china na si chin mi lo ra ana ma tu so ka chi vadi tung wang ka na ka pai lang sang sak mi lu shi lo na le ka po ne sai ko ra dum zat wa ka bai wang na pang le her ka sang ne na ming ji na khuyang sa ching ro no amen okay so kahang hi me shari to tada shada ji ka pangdao wave sam yo thada thei khwai wang okay shadar khai ne hai re aj youth passion he the organizer ga moti khwai wang atam khami disabe tada khang cha service da mu gui bai du gi da zoom call service ha ga khida ka hi tada something to be appreciated it's quite very commendable ning shi khami nang so da appreciate sangai youth thunder hai youth leaders being executive being da adam khami wa na ning shi mi ngai in aje ma du gi topic hina lockdown 5.0 to unlock 1.0 creativity and relationship with human ma du ngai jene Genesis chapter 1 verses 26 to 27 patience haraga image of God rewi satui kuiraga mikumo ga sem hi patience haraga what does it mean itumi kumo itumni rewi satui kuiraga semaire gi hi ka khaki khai ne so I'm narrowing it down to two aspects functionality and relationship agba hinawa brena itumi satui kuiraga semaire gi hi sakashap creative saraga adapt sashap raga chubang sak semshok shap
kishap sangere gi emphasize sangai ka khna vrena itumi kumori awi zakyu khiriga semme gi relationship ability to relate sensibility to relate sakshap vredi relate sakshap kala mikumori relate sakshap sensibility ngere gi emphasize arga mutungai itumi context khatam saran creativity creative kasa jeka we tend to talk about arts we tend to talk about drawing painting sculpting and other art related works as nobody creative side phanyaude kaina creativity the kahang taran text ring sunaga ability to create ability to recreate ability to adapt to situation hi focus haraga ai vare we the kuiraga semaina ji itumni vare na thangmet mi daga sem kaino as COVID-19 disease crowd aina itumi tangpula rongli manage success account sak thai ma sak thai test sir de pisa khuri sangai sa mu khuri sangai sa otra ga shimana ire job aru kat samandre salary 15% 20% raga 30% gar 50% kat sa hai la ire ochiman bo ire kai ga chotai da life ri pura shimana ire shimanu kai nai he test kasaina itumi management accounting test kasam aina ada ukna yo se hangni min hang da kai ba hi itumi mistakes ada realize hang sak lidre ka unfortunate even shock hai hena matangai ra thaka itu maruni thaka itu mai context ri kada da adapt sari kada da creative sari adapt sari ji la ya wen yang sangai ju no economically speaking itu mai ada shangna kai na nan ta rai na ka ba mi da chungdam lai ju no tada mi gdiao mangai tenara shimshong no hiru no ngai ro no adapt salman ga creative sari adapt sar ga ring ga bai sa da no so economically speaking theory ja ka mana wa hai ga example mi ga da hang ji ngai de shimshong de shong da restaurant shop sa bing ara pra pha sa bai du tukan shop sa bing tukan de no shop sa bing ara tukan ri mi mra thu thau ka sak za ka dio dio yang pai na o hino han de an ding na yor ga adapt sa bo de ka shan jon khop ka sa bing ara social events mai thu ki da mass khop ga ka jaw income ki ga earn sa paisa de de yam kui ba sa bing lui ram phoi sa bing ara yam kui ba sang teach writing sang ga lui ba sang ga lui sao bo kai de lui ram phoi sa bing na atap sa de hi chimang na idu ma rong ni shungkhur chodau gi da ringa phogau gi da lan ma khre wa sip sa phogau gi da chotra kai na de khri kai kha ba khmui de sem o kai kha ba kick now de sem na yo la ga shungkhur wi sa ka pai yo chon khai wang de yang sem kui bo kai de chimang ning na farm ni ba ga ho wa kui ga ho ya ri ung yo sang na ga ka jaw wi si jin khai wang ni ka ka tap sa ga ma chan sang sak de itu ma rong ni economically khangcha khring da damring bai thu ki da creative side adapt sar ga khimi tik later he examples ne he economically speaking now church and yang sai jadam saran church ministry pura overhaul sar ga khangchai li de khangcha sar di sadam ka bai thu ki da social media sizing ga let's say Facebook live and live stream sami ga or YouTube live and arui itum sadre arui zoom goal saraga WhatsApp sermon share saraga write up share saraga prayer ki saraga or even WhatsApp baina conference call saraga siyasa horum ministry atap sadre itum arum church being end arui hangna gro jika itum enjoy ka jik haba WhatsApp channel shoi ra ju lockdown adam ni in hangna gro ji ka itum arum ni ibe ina hada mi gai na thayau gi na mi thai ka thai hang bai ina nyau ra ina ori na chansang ni kada ka thai khang dei bing ni ma thai ne jeng ko yang a holon no yong tre or ameng tam irong yong tre ka hada ina ni ri a thai ka dei nyau ra ina sak pya ga le jin no home eventually saraga sam yo the delivery boy ha da I cham cham ra kai na shin pa dai na traditional siak sa style ina ma sami ra sam yo ra ga meeting cham mi dai he ito ministry creative sara kai na verena itum ni thangmet mi gai ji sijin ga atap sara ka minister sadre itum arong ni politically even state policy makers we are only yang seji the shima quarantine center li or mi khumbi ni policy mama tham ne oji thai da complaint tik li sar bai ko but let me put it this way itum itang ko arong ni pandemic khra hi ka sat mi mau jak shrai khra hi one the first time ta hang bai
ang naga hada hada ki kamatera ka like sa dam hiri patara kan adopt sara ka policy sem naga mita king john mi dre de tang huli context manipur state state jakshi mai karga sara idum policy maker bin ot mathada matha sa hi jiba ot mathain sadre ko it is very commendable mi komo sa de with the complaints how ngo ka ki kamatera ka like sa jiri ram the sem khira ka mita king john mi dre ko itu malu ni now he gahaina so the examples tra khamere to me economically even social life even church policy making be even as part of the church individually yaru itra ka join me dai family shim kur o sana mani khang join me na needs khra dam saran individual guy ba paisa ina o lana ina o samaina o talaina shukuraina khang join itra khali dai to creative sign atop saraga kada dang johnny khada apong pharaga johnny today iwe kapaning ni him when God created us in the image of God ability community creative sign atop saraga queen dog thong magicism la ka sijenda khin da shankhing ai ka khania kana ina ka khania ba na emphasize ha hi relationship tak hang dam saran hidata uga khnang suffering when we are suffering when we are struggling the tendency is to cultivate negative thoughts ning tiau khoi ga frustrate sa khoi ga depress sa ga ning jo ra na sa khoi khai akhale and even more than that chakshime da hano ti ka very no where are you God in a time like this crisis dam ni na gele the very the question ga sara tik le re but let's not stop there negative ai na matang sa mai ne very itumri very with the you khoi ga se mai re ga ji hi ability to create to adapt to recreate mamaning very sensible enough to connect with God and with people miri relationship Christ sensibility very relationship Christ sensibility the mean more to me so in the past tadra hairi very no relationship am thana lai sarapai ava very relationship am thana lai sarapai chinau rari relationship am thana sarapai oh kipari shimkhwa thai nari relationship am thana sarapai ari atam hi it's a good time to build relationship every atammalai nei the compare complaint sa salak tum o sadaida o divide o divide and for the first time in many months many of us have time in our hands plenty of time aton dang jam in he example sa hi you own life experience and you shing ai you needs ne iri video call sadara sa ne ni zon na waina ini video call sa ga thang thang re na we back chite awi masang jithe awi she let me into her world and we had a meaningful conversation jimangning na aya iwi nis akha nis khni jene isha wai ne shaba isha je akha zana video conference call sa get chap sa with me aju we lockdown hi phone chume khar the family the build up sa relationship build sa da monai ri ubanga now we have phone call access kai ko the damle in video call sara ni sala zoom call sara sala phone call sara ka it's a good time to build a relationship with people who are far away from us distance like samani call sama ningra nimra or bakchi friends bang ni relate sa ka bang ningra he kha tam hi mi relate sara ka connect sara ka relationship build samne when iri nari sakyu hui ka shinau ri men ori no shinau ni khara ni me de so you could he ability to create and recreate to adapt sensitivity to relate with God and with other people we have been given the responsibility to cultivate this ability and sensibility vrena mi khaila mathi thata hair go mutangai ne thang mathi mi sala sensibility hi miri relate sa phai mi sala itumina cultivate masaka tangawre now we have the responsibility to cultivate it to put it in practice otsa kaina jana ka itumi mirin wi songjari relate sara connect sa gi nahi the tap in on God's very character vrena create ka sahi itum sem khai tum li limit ki mi kaina give chi tap in very tap in sa gi ka cultivate sara ka twa ki ne vrena mi yamita yadang na hui khai si kamang cha hui kai hila mirin wi songsari thangtang ni otpam ri no simpam ri pam go thar no or gazat ka gar ga jibri otsa kai na practice na tiao ka cultivate sa shok phai bari osok mi ta shum you know na hui khai cha hui khai ga jibri bari osok mi ta shum no ni shele amen
그치 그타나 시암삼이 짜오라는 거 prayer request share 상로 그거 시아삼이 싫어 지린 밤이래 내 마음에 시아사도 당 지린 밤네 mass prayer 사바에 그냥 그거 나투미 뮤지 on 사바야오라 기금 다음네 서로 그거 다다 prayer request share 사라가 악시 시아상으로 오시라 그다음은 사바이지 이마나 시아삼이 당 하이브링 밤이야 Sabai, sabai. 유총 이와가 있나 다 실상 하이리 살라 다다 대체 그럼 더 받을 때 공간 참이도 이게 existing 공간 참이도 existing 아주 COVID-19 다들 뭐 그래서 하나의 그래서 이제 많이 먹기 좀 나라가 그대로 있는 시스템을 구축했잖아요. 오케이 그지 기타는 실상 하이 살라 유히 언더고 거 다이랑 시아사스 시아 실타로지 뭐라 ai thật đấy ina cái tông sập mới sang ai cái tên là sang mấy bài thật đấy chỗ thật đấy mình sẽ sang mấy ông cái không phải tôi sẽ sang xây 이tum 리 nào bị chính gì rồi đó là cái tấm này đó cái bài tấm này đó này na itum 리 mới cho không làm cô ăn đây này xí đấy nên là itum aba you quit cái beautifully or wonderfully made. So whether in times of crisis or in times of happiness, nana mi khai lam na jin ra ka dong mi ring ni si jin shop khai phong shop ji nana samiro. Tangkol Baptist Church Bangalore we youth executive wing. Ot mga heda creative sara initiative kuita jumri matham ida si jin music ra ka kashu me da ot sa ja ba bang no sokbi location tachu mishde for itumarum ni tangkuna ka za hai le re o Bangalore de ra dung za pa hi teu khan comfortable ba sa le re khung khawari katrin le der khai za chakshra hai le der khai aram hi we seek your protection we seek your presence and lunch in the chot nok problem struggles other here we seek your provision hi Bangalore de tangkuna then notice being Mishaga Ham Parang the shelter of Homely Boom. Andre Chot Jaga Sipside Shimli Hanung Kaida Club. It the Lansinri Tamtam Mirin Shumsari directly or even through friends and families. Different other means to make a sacrifice, none of Yasamiro, to make a sacrifice. Samiro. No look Shantashum not worry. Mirin is targeted to be to Mirakaina. Creative Sarina adaptive Satira kind. Masha Python, Function Samiro. Kadanari Mataraga relate Saraga. Including around some of the relationship time and the Saraga develop Saraga. The Basha Pipe Shop Chitan and Samiro the body. Bo High Go High GB. Tishu Crystal means Amen. Already participated 27 in the family, yeah? You did win at 14 in the family. Oh, so the hope Nivani share you. When stock Mitachu Misan on the Razan Kaitivala. So Taga, that Mama knows. Okay, so bye bye. Bye bye.